Kuphinde kwaqhuma inhlokomo ke yezindaba ezimnandi ke kuwona ke ama-Red Nation ke indaba ke evezwe iMthandeni ke iGcokama Elisha umfoko amanqele ke ngepost yakhe ke ipost einkundleni zokuxhumana ekhasini lakhe ke la kwa Facebook ke eveza ke imiphumela ke noma ke ubuhle ke obenziwa ngabalandeli bakhe ke lapha ke kule ngoma yakhe ethi ke Mubi kamnandi ke ahambisana ke noSminoff njengoba ke isishayele ke lapha ke iGold Dic ke Award ke lapha ke okuyinto ke enconywe kakhulu ke einkundleni zokuxhumana. Sekhumbula ke uMthandeni ke ukuthi le album yakhe ke wayekade ke ikhiphe ke ngonyaka ke odlule ke lapha ke ethi amakhotha ngqoko ke eyaba futhi ke nengoma ke yodumo ke lapha ke esa trend manje ke ethi ke iParis ke lapha ke uMthandeni ke sephindwa idlulisela ke kubonga ke kubantu ke einkundleni zokuxhumana ikakhulukazi ke laba ke abalalela ke umculo ke wakhe ke lapha ke njengoba ke ibonakala ke ingoma zayo ke le album yakhe ke zihamba kahle kakhulu ke lapha ke online ke lapha ke asazi ke bafuthi ke abantu abaningi ke baphawulile ke bakhombisa ke ukuncoma ke konke ke okwenzakalayo lapha ke kuMthandeni noma ke okwenzakalayo ke lapha ke kwiGcokama ke Elisha ke nawo ke mbule semakhaya ke omncinyanga ke sithe asikuthathe sikubeke sekunike khona ke njengoba ke kunjalo.